जो जलपा थौ जी सुरेश प्रधान येला नेवा हेकु खया कजी थौ newsnepal.com स्वयजन दिपी सकलसित हानस का जो जलपा हैन थौ थन नेवा हेकु ख्यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन संकाय सहकार्य कथा नेवा हेकु धेने बल्ला कासा वो या लिचो घोषणा नप शिर्पा बिगु ज्याजो वो बौद्ध हेकु सपु चिकी फेने ज्याजोले चाहिँ जिपी थन्चना चनाउ ख थौया मूल ज्याजो रह्यो चाहिँ बौद्ध हेकु धेने बल्ला कासाया लिचो प्रकाशन याउ ख वन अफ नप थो संकलित फी पेम हाइजिन पी हो प्रतियोगी हाइजिन पी पेम अप्रतियोगी हाइजिन पी हो निम पा हाइजिन पिनेको संकलित सफु विमोचन यागो मुजाख अज्या थौया थोज्याजले बिगेन जिन पथे खला खन मूलभूत रूप थो नेवा हाइकु खले चुना चुना पिन जिमस नेवा भाषा जक हाइकु चेगु चोकेगु बनेगु बंकेगु याना चनो परिवेश चाहिँ थौया थो ज्याजुल नेवा हेकु या त खस भाषा न अनुवाद याना प्रकाशन यागो ज्या जिमस याना ठिकै चाहिँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय नापया सहकार्य अजन सतिना हो न मेमेगु खेलेन जिमसा थे जैना वनि फैदेको जिमसा ठिका छ ओ ठिकै मुख चाहिँ प्रतियोगी हाइको कथा चाहिँ फी पेमेसा चाहिँ बतिकाला अप्रतियोगी हाइको हाइजिन पी चाहिँ पेमदो अले पा हाइजिन पी चाहिँ निमदो फी पेमा हाइजिन पी मध्येले न्यामेस्ता चाहिँ न्यामा हाइजिन पिन त उत्कृष्ट हाइजिन कथा चाहिँ जिमसन ल्याया उत्कृष्ट हाइजिन कथा चाहिँ ल्याया उका पिन त चाहिँ पेरो दाया शिर्पा दा शिर्पा अले नाप लुमन्तेची सफु न्यू बिउ हैन अथेस्तो हपा शिर्पा त्याकादेपी हाइजिन पी जिमसन न्यामेस्ता बिउ र्या जुसान मूल्याङ्कनीय क्रम चाहिँ लिपापी पेम जोलावे नम्बर कापी जुनी च्यामेस्ता बिया च्यामेस्ता चाहिँ दोसिदा नगद शिर्पा दसिपौ अले मतनाची नाप सफु न्यू बिउ न नेवा हेकु यो खेला चाहिँ विविध विधा चाहिँ जिमसा सोयाचनो का के मध्ये लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन संकाय नप सहकारी एनबले चाहिँ बौद्ध दर्शन हो बौद्ध संस्कृति नप सकावन दश चाहिँ बीएससी ल्या चाहिँ जिमसा बौद्ध संस्कृति अथवा बौद्ध सिद्धान्त अथवा बौद्ध दर्शनीय विषयले चाहिँ थो विषयले चाहिँ कारण हो त साथै यो चाहिँ थौने न्यू स्कुल अफ थट दो खथे मक्ते नेपाल चाहिँ हाइकुया साहित्य विधा दुवाव दयो चाहिँ विक्रम सम्वत 2018-19 साल यो पाकेक अतिखसान नेवा भाषा नेपाल भाषा चाहिँ हाइकु द 22-23 साल यादै आ उके अज्या चाहिँ थो खु दशके इतिहास नेवा भया हाइकु याता चाहिँ स्थापित याता न्यू स्कुल अफ थट चाहिँ थनो जाउँदो छौ चाहिँ किरेजी किगो अथवा प्राकृतिक शब्द तेबाउ प्राकृतिक शब्द नाप्दा कटिङगो कोचेगो शब्द तेबाउले चाहिँ फुलाउ परम्परागत शैली दो कोयालिपा नेपाल सम्बन्ध 1130-31 चाहिँ डाक्टर आनन्द जोशी पिनको कुतल चाहिँ आधुनिक हाइको दिया होला वा हाइको दयो चाहिँ आधुनिक रूपमा किगो किरेजी फुक फरक ज्याउने दयो चाहिँ उके चाहिँ वो स्कुल अफ थट चाहिँ जी अज्या चाहिँ थिता चाहिँ न्यू स्कुल अफ थट दो छौ परम्परागत हाइको मेरो चाहिँ आधुनिक हाइको थिता चाहिँ परिलक्षित यानावनलाई चाहिँ बेसिस त्यो चाहिँ 5 सिलेबल 7 सिलेबल 5 सिलेबल 5-7-5 यो चाहिँ सिद्धान्त ख उता चाहिँ 17 सिलेबल यो चाहिँ सिद्धान्त खसँग झिता नेपाल जापान भारत बांग्लादेश 5-7-5 आखा गोलन चाहिँ ल्याखा बेना चाउँदो उके मध्ये नेवा भ्यायो हाइकु जीवले चाहिँ झी नेवा भ्या झिगु नेवा भ्यायो चाहिँ एकाक्षरे भाषा जोली चाहिँ हाइकु चाहिँ त छिटो आकर्षण चाहिँ जिसेले थौकुने नेपाल भाषा साहित्य विशेषण हाइकु चिबाखले चाहिँ योको आकर्षण खन्दो
उके मध्ये न थगुना चिबाख विधा क्रियाशील ज्याचपि पास पिनो चाहिँ क्रियाशीलता भति छ मोजुल देउ चाहिँ जिमता अनुभव जो अथेस्तो जिमुन छुछु नापाई तुलना चाहिँ छुछु मोज आउ चाहिँ जिमसन अनुभव याना जना तर न मेमे विधा सिबेन हाइकु विधा चाहिँ भति छ चलायमान ज्या चौधरी चाहिँ जिमो चाहिँ ठहर ख उके मध्ये जिमसन निरन्तर न्याकाचनको भर्चुअल ज्या जला नेवा हाइकु खन न्याकाचनको भर्चुअल हाइकु सल भर्चुअल हाइकु वाचन थपे थपे ज्या जला चाहिँ यक्को पासपे चाहिँ निरन्तर स्वानाचनको उके मूल कारण रहेको बनि 9 बजे लक्ष्य छ मुन्त चाहिँ फुसाना इ पिकना चाउँदो अले नापनाप अथो इ रहेको चाहिँ फुस्टा लाइभ इ जोली चाहिँ थो थुइटा निरन्तरता बेफ्या चाउँथे जुन्ता ता मूल त थोया ज्याजोय त सेवले थुली सहभागी उपस्थित ज्या ज्याजोजको यक्वे जिमसायनको यक्वे ज्याजोले चाहिँ मोजुला मेमेको ज्याजो न सेव पासा थटे सहभागिता जो चाहिँ जी सेवले चाहिँ यक्वे मोजको ज्याजो दो उकेना चाहिँ परिष्कृत रूपमा थो ज्याजोता सहभागितामूलक सेवले चाहिँ बालाउ ज्याजोला मे गुणात्मक सेवले चाहिँ थौ थन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध संकाय दिन साहब न थयो खण्डला रजिस्ट्रार साहब थैला नेपाल राजकीय प्रतिष्ठानीय उपकुलपति ज्यू चाहिँ थयो खलन दिला अयो खलाबले चाहिँ थो एकदम झिउ खेल सिवा तापाउ खेलेन झिउ उपस्थिति केन्द्र चाहिँ जी सेवले उपलब्धिमूलक जुल ठिकै न चाहिँ कने छिता सहकार्यगत रूपमा मेमे संस्था नपना हुन्छ चाहिँ अफ